Chief Minister Pulal do Oman Opposition Local Council le Village Council te zinga Sorkar Thawhpui Thei lo an omin Sorkar malak nei mi pui atleng zo lo china Sorkar lai Thawhpui Thei Local Council le Village Council nei apoimo le ti asoi he thui voina thenzola ZPM thenzol block hwam chunga candidate tur puana hun an manna asoya Chief Minister Pudwa chuan Local Council le Village Council te chu Sorkar kudle ke poimo takan ni thote Local Council le Village Council nei chaveng le khwa chuan masona tamtak an khotlang tan an cholo thin ti asoya heti lai hian Sorkar lai Thawhpui Thei lo Local Council le Village Council an oma harsatna om theite soibokin ramro rel na apathian ram tundin na turle mason na mi pui thleng phak kan nei theinan Sorkar Thawhpui Thei tur Local Council le Village Council kan mamo ati Chief Minister Pudwa chuan Local Council le Village Council in thana hian ruling party tan candidate than a har chin thu soin mi chatam tak le candidate om tam tak anlo om to wang le ro re lai party Thawhpui Thei tur mi cha engemaw zat anlo om ve to wang ani atia chutiang din hun chu ZPM party point aton mek thute an ho tu ten candidate tur atana anruat apiang te thanem ngai taka Thawhpui turin zoram dung le wanga an lung rual pui te an ngen ti asoi in Communist ZPM Tenzol Block President Pubi Lal Mangayana Kai Shwaya ZPM General Secretary Puti BC Lal Thanmoyan Thusoya Puar Lal Nunfela Secretary Nomination Committee Chuan Candidate Tour Zondan Report Peya ZPM 12 Wungip Veng Unit Tangin Mi Somni Le Kanan Unit Tangin Mi Somli Lomlu Annibok Tenzol Block Hwam Chunga Hian VC Area Pasari Omin ZPM Party Hian VC Area Tina Candidate Tour Anrat Kim Vecto Ani Chief Minister Pulal do Oman VC le LC chu Sorkar kut ke poimo takan ni awangin Sorkar lai Thawhpui Thei tur thlan thiam apoimo ti asoi voina Tenzol block ZPM in an huam chung VC sang am party ai oding tur Tenzol wangtong group oi mi hola an puan na ahman puina a serchibial to MLA ni Pulal do Oman hian Village Council le Local Council chu Sorkar kut le ke poimo takan ni angin VC le LC nei cha veng le khwa chuan masona tam tak an khotlang tan an cholu thina Hemirwal chia hian eptupol en kol VC le LCZ nga Sorkar Thawhpui le Thei lo an chuan Sorkar malak nei in mi pui athleng zo lo fo thini in asoi Pulal do ma chuan ZPM party chuan pathian le mi pui du sakna changin kum khat zet thu nei na an chelta a mason na tho tak tak don chuan Sorkar lai Thawhpui Thei VC le LC an poimo zia atakin an tong chhomek te soin Mizoram ro rel na pathian ram tung ding tu le mi pui thleng phak mason na an nei theinan Sorkar Thawhpui Thei tu Local Council le VC an mamo hle ti asoi Chief Minister chuan VC le LC in thana ro re lai party tan candidate thana har china mi tha tam tak le candidate om tak tak an lo om to thin ba ka ro re lai party Thawhpui Thei tu mi tha engemaw zat an lo om ve to thina chutiang din mun chu ZPM party point an tong me ka an ho tu ten candidate tan an ruata piang te thanem ngai taka Thawhpui turin zoram dung le wanga an party mi te angen ngalani in committee zo block ZPM president Pubilal Mangayan akai shwaya ZPM General Headquarters General Secretary Puti BC Lal Thanmoy point ho asoyani Tenzol block hwam chunga hian VC pasari a oma ZPM hian VC tina candidate turan ruat kim ngala in khoma hian Pulal do ma chuan an party zom tharte alom lut ngalani